reason Manipur da koina valley araga oval shape achawbasida ulereba khopumju valley ni sajik tampaksu valley ni maming yaudaba square feet square kilometer amongtang chawba natraga suguma lampak manga taruk chawba ching chapada paigi thengna birongani me marang marakta hairiba singdo valley ngaktaneba prithibida ching tam kamaina sengino sigi geology tamba kangbu geography tamba kangbu na class 9 da bo yawbuni sidi NCERT gi like that Indian plate kawba maga Eurasia plate kau ba aniga million yang kai gi mamang da thengai na ba hawe ba dang ane thengai ne ba da tongkhat ki ba saruk tu ne ba khoin nga se Himalayan range kau ri se adu gi tongkhat ki ba saruk ti gi part ne ba khoin si gi Arunachal da gi koithara kan da Nagaland Manipur Mizoram ising manung da su phol lai ni tongkhat to ising na thuban gi bai lai bai wani adu ga khara wang khalak ba saruk tu ni Andaman Nicobar Island ne tholai se Sigi sumaina leiri ba chingsang pareng se ngasai thengai na budu dagi tongkhat ki ba saruk tu ne ba adugi area sing no ne ba mountainous region hai je chinggi lam hai je Manipur se adugi saruk ne ba Nagaland ji jo adugi saruk ni Mizoram ji jo adugi saruk ne ba tongkhat ki ba saruk to Uttarakhand gai lai se adugi tongkhat ki ba saruk tu ngak ta ne ba thengai na gi du da depression na kuchal laga lai ba kangum ju yaw gi ba ko Kusan basina ka debta sahi lak karor tung da turen ising chingtharaga sedimentation na putharak palai ngoi na phungala sum tongkhala kanda ne ba yam na lehaw phobalam Indo-Gangetic plain and UP Bihar and on Greece so that is called plain kusan badai tongkhala ju na plain ni tongkhat ki ju na chinggi lam ne ba Manipur se ching leipak ne ba du gi tongkhat ki du gi saruk ne sai ko isana kaujare ba Ching tam mai se khoi je gyan ta dre ba English ta di valley hai khoi da di lai ta ba male ko plain and valley gi distinction je mai te ron da ai khoi je ching gi saruk ne ba plain and valley ai se by definition geography da sum yeng bi ba is part of a mountainous region Manipur da koina valley araga oval shape achawbasida ulere ba khopumju valley ni sajik tampaksu valley ni maming yaudaba square feet square kilometer amongtang chawba natraga suguma lampak manga taruk chawba ching chapada paigi thengna birongani me marang marakta hairiba singdo valley ngakta ne ba valley ese singlei pak ki characteristic aduna paung pare ni sei sam chu singlei pak ki ima Manipur in sei ai khoi je singlei pak ne ba ai khoi je singmi ne ba khoi je valley da lai jabai wani we are a part of a mountainous race ne ba che khoi kauje ba aduna Nagaland da mu yeng biyo ba se height ta su yeng ba ngasi Manipur valley ki average height se ai na thengna ba da 790 meters se chatet ka maudra meter sea level le wange akoi Imphal valley Manipur oval valley se churan champu je kya wange ba 922 muk le ye ba mo average khenari se meter chama ga kunthra muk ta ne ba khenari se Asina kamaina sing oi no ba Thobal college ge sigi nakang dale sang sai wari sajar mi ne ba sai TV de sam to ngangam ne khodam piraga asi kangpo pisali ne ba kathen ka ba dagi doctor dagi ko yeng ba dagi leiri tam ba dagi sidal oi tamong ne ba se false dichotomy the ching ne da si su saukhat la roi ba se punchal la di lambi thare ji moi gi district ki tongana kairam ne na khoi rom som tha ba Chingong do dam thara to ani